به نام خدای بخشنده مهربان. سلام و درود حضور همدیاران عزیز، بینندگان محترم. امیدوارم که خوب باشید و روزی خوب و خوش داشته باشید. امروز قرار بود که رئیس پیمان ملی تاجیکستان محترم محی‌الدین کبیری باید با بینندگان عزیز برنامه دایر میکردن، اما بنابر سببی که در سفر هستند این برنامه دایر نشد و تصمیم گرفتیم که ما امروز برنامه را به راه بیاندازیم درباره قرار سازمان ملل متحد عاید آزاد شدن 11 تن از اعضایان ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. چخیلی که بینندگان عزیز همگان آگاه هستیم، 2 روز قبل کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از تحلیل و نظارت و سنجش 11 تن از پرونده های اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زندانیان سیاسی که در زندان های تاجیکستان قرار دارد، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به خلاصه آمد که این 11 تن هیچ گناهی ندارند، به هیچ جرم روانده زندان شدند و امروزها در زندان های تاجیکستان اذیت می شوند. و این کمیته قرار قبول کرد و از مقامات و حکومت تاجیکستان طلب کرد که فوراً این 11 تن باید به یگان قید و شرط آزاد شوند و با اینها جبران پرداخت کرده شود. ما امروز در این برنامه ما حضور دارد حقوق شناس و وکیل دفاع مردمی جمشید یاروف. میخواستیم که راجع به این قرار کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از پهلوهای حقوقی و حقوقی این قرار نظر خود را بگویند. بفرمایید نظر خود در این مسئله. تشکر. سلام علیکم تماشابینان محترم. در حقیقت این قراری که کمیته کاری سازمان ملل متحد اوید به بازداشت‌های غیر قانونی قبول کرد و بسته به 11 نفر محبوسان سیاسی تاجیکستان یک اقدام نیک است، اقدام یک امیدبخش است و با همین قرارشان یک بار دیگر در جامعه جهانی اثبات کرده شد با در نتیجه تحلیل ها، در نتیجه سنجش ها، در نتیجه مراجعت ها با حکومت تاجیکستان با سازمان های بین المللی انیق کرده شد، معین شد و اثبات کرده شد که این 11 نفر یگان گناه در آن عیب‌هایی که حکومت تاجیکستان نسبت آنها پیشنهاد کرده بود و آنها زندانی می باشند گناهگار نیستند و در اینجا نه فقط درباره بیگناهی آنها سخن می رود، در اینجا حتی سخن درباره غیر قانونی اعتراف کردن حزب نهضت اسلام همچون تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی می رود، چون که یکی از یکی از دلیل های اساسی که حزب نهضت اسلام را اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند، خیلی که در خودی همون حلنامه سودی اولی از 29 سپتامبر 2015 سال برمی آید، این اشتراک به واسطه همین 11 نفر اشخاص در صادر کردن جنایت های مخصوصا مهم از قبیل اشوب، از قبیل کوشش تبادلات دولتی، کشتار، گرفتن گروگان و هکذا بود. اکنون ما خودمون هم میبینیم که فقط تاجیکستان حزب نهضت اسلام و این 11 نفر رو گناهگار حساب میکند، دیگر جامعه جهانی اون رو اعتراف نمیکند. خیلی که امروز با ما یک جوابی یکی از فیک ها دسترس شد، ما اون رو خوندیم. البته میدونیم که حکومت تاجیکستان جواب نمیدهد، عموما به این خیلی چیزا جواب نمیدهد، اگر جواب هم دهد این مدت خیلی طولانی طریق فیک ها جواب میدهد، همون فکری حکومت حسابیده میشود. در آنجا چنین پاسخ نوشته شده است که گویا خشتباران یا که اعضایان حزب نهضت، من نمیدونم کی فشار آورده است به نمایندگان همین گروه کاری سازمان ملل متحد یا اینکه شناس بازی کرده همین قرار رو به دست آوردن. من با اینها و با مردم یعنی گفتم که میخواهند که سازمان ملل متحد رو مثل خود که همیشه گناهکار و اونها همین خیلی فکر میکنن که متهم کنند. اونها همین خیلی فکر میکنن که در تاجیکستان چی گونه عدالت سودی برقرار میشود یا که عدالت سودی در ناخونک چه خیلی
عملی میشود اون فکر میکنید تمام جامعه جهانی نیز همین خیلی است. من بر همین اشخاص گفتنی هستم که گروه کوری کمیته سازمان ملل متحد اوید بازداشت‌های غیر قانونی از 5 نفر از 5 دولتی که 5 قطعه سیاره زمین را تشکیل میکنند انتخاب میشود و آنها در رابطه همین دیدن مسئله قضیه فقط با تشکیلات‌های بین خلقی که مراجعت کردند به همین کمیته اوید همین مسئله گفت و شنید میکنند برای سوال‌های مشخص دادن به حکومت مراجعت میکنند ولی با خودی خش تبار اشخاص یا که با خودی همین جبردیده ها عموما در رابطه نیستند. همین یکی از راه‌های بی‌غرضی آنها را نشان میدهد. از همین لحاظ با پرگی گفته میتوانیم که این اعتراف بیگناهی و تصدیق بیگناه بودن این نفران هست و از جهت حقوقی حتما اگر تاجیکستان خود را یک عضو جامعه عمومی جهانی حساب کند اون وظیفه ها اون سازمان اون چیز عهدهداری که به گردن گرفته است مطابق چند شرطنامه بین المللی اگر اعضای همین شرطنامه ها باشد باید اجرا کند و حتما فوراً اقلاً از سری نو پرونده اونها رو دیده باید. اقلاً از سری نو دیده باید. این خیلی نه که فقط جواب دهد که ما از روی قانون‌های خود می‌بینیم و اینها گناهکار هستند. بی‌اعتنایی باید نکند. خب تشکر جمشید جان. البته چیزی که ما اینجا گفتیم 11 نفره که دو روز قبل بیگناهی آنها از طرف سازمان ملل متحد اعتراف شد. این 11 نفر من خاطررسان میکنم که یکی از آنها معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی هستند و نفر دوم رئیس کمیسیون تفتیشات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مولوی محمد علی فیض محمد هستند و نفر سوم رئیس اکادمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دامالله زبیدالله رازق هستند. نفر چهارم رئیس دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واحد خان قاصدینوف و پنجم دامالله سعدالدین و نفر ششم رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر دوشنبه قیام‌الدین عوض و نفر هفتم رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نواحی توبه جمهور رحمت الله رجب و نفر هشتم رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلاب محمد شریف نبیوف هستند و نفر نهم هم معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلاب عبدالصمد غیرتوف و روزنامه‌نگاران عبدالقهار دولت و سرمحرر هفته‌نامه نجات حکمت الله سیف الله زاده هستند. خب جمشید جان شما هم آگاه هستید که 2 سال قبل همین کمیته یعنی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار قبول کرده بود و از حکومت تاجیکستان طلب کرده بود که معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حیید و سابق وزیر صنعت جمهوری تاجیکستان زیدالله سعیدوف و وکیل دفاعی شناخته وکیل دفاعی مردمی بزرگمهر یاروف باید حتما آزاد می شدند و طبق اون معمولیت که در این کمیته هست وقتی که کمیته سازمان حقوق بشر این قرار را قبول میکند و به حکومت تاجیکستان 6 ماه وقت میدهد که باید این قرار در همین مدت تا 6 ماه اجرا شود و تا امروز ما دیدیم که این قراری که اوله که 2 سال قبل آنها قرار قبول کرده بودند و از مقامات تاجیکستان از حکومت تاجیکستان طلب کردند که این 3 نفر بلافاصله با پرداخت جبران باید آزاد میشدند ولی متاسفانه حکومت تاجیکستان قرار یکی از سازمان‌های با نفوذترین سازمان دنیا سازمان ملل متحد را نادیده میگیرد. آیا اونها فکر نمیکنند که در آینده یا که شما هم نظرتون چی است که آیا در آینده این به ضرر خود حکومت و یا ملت مردم نمیرسد این کارها این نمون تصمیم میگیری های مقامات تاجیکستان این قلدری های آنها من فکر میکنم که با ملت یگان ضرر نمیرسد فقط به همون اشخاصی که این حال در سر حکومت هستند این حال اداره دولت در دست آنها است با همون کارمندان مقامات قدرتی که چون این قرار رو اجرا نمیکنند و یگان واکنش نشان هم نمیدهند به آنها تاثیر میرساند. یکی از کمبودی های همین سازمان ملل متحد این نبودن مکانیزم های تاثیررسانی
ба ҳукуматҳое ки қонунро вайрон мекунанд, уҳдадориҳои байналмилалиро вайрон мекунанд ҳамин аст. яъне ки механизми таъсиррасонӣ ба ҳукуматҳо навишта шудагӣ нест. як чиро хотиррасон мекунам ки кумитаи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон ва ҳамин гурӯҳи корӣ ташхиси ин парвандаи 11 нафар, ташхиси парвандаи Бузургмеҳр, Муҳаммадалӣ Ҳаид ва Заид Саидовро дар асоси чӣ мебинад? дар асоси чӣ муқоиса мекунад ки кадом қонунҳо, кадом талаботҳои қонун вайрон карда шудааст? Албатта қонунҳои Тоҷикистонро онҳо нигоҳ наметунанд. онҳо дар аввал якум эъломаи ҳуқуқи башарро мебинанд ки талаботи он вайрон карда шудааст ё не. паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои фитрӣ ва сиёсӣ ки он низ дар созмони байналмилалӣ қабул карда шудааст ва Тоҷикистон низ онро эътироф кардааст, имзои худро гузоштааст, уҳдадор аст ки талаботҳои онро иҷро кунад. муқоиса мекунанд ки оё дар рафти тафтишот, дар рафти муҳокимаи судӣ, дар рафти боздошт ҳамин талаботҳои қонун вайрон шудааст ё ки не. дар ин ҷо ман мехостам каме ба таърих гузарем. хеле ки гуфтам асоси тасдиқ, асоси тафтиш ин аз эъломаи ҳуқуқи башар мебиёяд. эъломаи ҳуқуқи башар соли 1948 сол қабул карда мешавад ва онро зани собиқ президенти Америка ташкилкунанда ва гӯям роҳбари ҳамон гурӯҳе ки ташкил мекунад ва менависад ҳуқуқҳои асосии инсон Элеонора Рузвельт буд. ва ҳамсари Рузвельт вақте ки ҳаминро аллакай 48 сол фикр мекунанду як мушаххас менависанд, тайёр мекунанд, вақти овоздиҳӣ фақат як давлат дар ҷаҳон кӯшиш мекунад ки ҷавобгарӣ барои риоя накардани анамин талаботҳо муқаррар карда шавад. ин давлат ҳам Иттиҳоди Шӯравӣ буд. вале мутаассифона ин кор нашуд. агар ягон механизми таъсиррасонӣ ба ҳамин давлате ки ҳуқуқҳои инсонро мунтазам поимол мекунад вуҷуд медошт, аллакай мо ҳам Бузургмеҳрро, ҳам Заид Саидов, Муҳаммадалӣ Ҳаитро дар озодӣ медидем ва иншоалло ба қариби ин 11 нафар низ ба озодӣ мебаромад. айни ҳол бояд чӣ кор кард ки Тоҷикистон ин қарорҳои созмони байналмилалиро иҷро кунаду ин ашхосро озод кунад. ҳатман бояд ҳама каса, фаъолони ҷомеа, гурӯҳҳои оппозитсионӣ дастаҷамъона фишор ва корҳоро бо мақомотҳои байналмилалӣ, бо институтҳои созмони милали муттаҳид зиёд кардан дар кор, таъсиррасонӣ ба дипломатҳо кардан дар кор ки то ин ки онҳо водор кунанд Тоҷикистонро ки уҳдадориҳои ба гардан гирифтаи худро иҷро кунад. ҳатман ақаллан ман гуфтодам ками камаш суди нав ва суди беғараз гузаронида шавад. яъне ки ин суде ки шумо пешниҳод кардед беғараз ва суди нав дар куҷо, дар кадом кишвар, аз тарафи кӣ бояд бошад ин суд? ина фикр кардан дар кор, аллакай дар куҷо ина дидан дар кор, ки ҳайати суд мешавад, мутобиқи кадом қонунҳо дида мешавад. дар ин ҷо боз як сухани прокурори генералӣ дар ёди ман расид. дар яке аз вохӯриҳояш вобаста ба қарори созмони милали муттаҳид оиди фавран озод кардан ва ҷуброн пардохтан нисбати Муҳаммадалӣ Ҳаид ва Бузургмеҳри Ёров ва Заид Саидов вай чунин гуфта буд ки Тоҷикистон ин ашхосро бо қонунҳои худаш суд кардааст, маҳкум кардааст ва уҳдадор нест ки мутобиқи қонунҳои дигар давлат онҳоро озод кунад. яъне ба он маъно гуфт ки созмони милали муттаҳид мутобиқи дигар қонунҳои дигар давлат дида баромад ки гӯё қонунҳои он давлат вайрон карда шудааст ва ҳоло аз мо, аз Тоҷикистон талаб мекунад ки мо инҳоро озод кунем. вақте ки дар сари як мақомоти баландпояи Тоҷикистон, прокуратураи генералӣ чунин ашхосе ки дар бораи қонун тасаввурот надорад меистад, ман намедонам оқибати Тоҷикистон чӣ мешавад. чӣ хеле ки ман гуфтам, фақат дар асоси паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои фитрӣ ва сиёсӣ ва эъломаи ҳуқуқи башар таҳлил карда шудааст ки ҳамин талаботҳои қонунҳо вайрон карда шудааст ва ин ду қонуни асосӣ ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи қонунгузории Тоҷикистон ҳастанд. агар
яке аз моддаи паймони байналмилалиро шумо вайрон кардед, аз инҷо хулоса баровардан мумкин аст ки дар рафти тафтишот, дар рафти суд шумо қонунгузории Тоҷикистонро низ вайрон кардагед. Аз ин лиҳоз гуфта наметавонад Юсуф Раҳмон ки гӯё баррасии қазияи ин 11 нафар ва 3 нафари дигар аз рӯи дигар қонунҳои кадом давлати дигар аст, аз рӯи қонунҳои эътирофкардаи худи Тоҷикистон аст. ва вақте ки ба хатогиҳои давлат, ба хатогиҳои мақомоти қудратӣ нишон дода мешавад, мақомоти қудратӣ ба ҷои он ки фақат як ҷавоб гардонад ки не мо ҳақ ҳастем, бе тафтиши иловагӣ, бе озод кардани ин ашхос, ин маънои онро дорад ки мо умуман шуморо писанд намекунем, шумо гуфтан мегиред чизе мехоҳед, мо давлати мустақил ҳастем. барои ҳамин механизмҳои таъсиррасонӣ ба ҳукуматро ёфтан дар кор, барои ҳамин кор кардан дар кор, пешниҳодҳо кардан дар кор, вохӯриҳо кардан дар кор ва умедвор ҳастам ки як сол не як сол ин амалӣ мешавад ва ин бародарон ҳама дар озодӣ мебуранд. ташаккур. яъне ки агар ҳукумати Тоҷикистон ин қарори созмони милали муттаҳидро дар ин 6 моҳе ки кумитаи ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид ва мақоми Тоҷикистон вақт додааст ки дар ҳамин муддати 6 моҳ бояд ҳатман ва фавран ин зиндонёни сиёсӣ озод гарданд. агар дар ин муддати 6 моҳ озод нашуд, боз созмони милали муттаҳид чӣ қарор қабул мекунад? оё боз вақт медиҳад 6 моҳ ё чӣ хел аст тарайти рафтан? боз 6 моҳи дигар вақт метиҳад барои ҷавоб гирифтан, вале баъд аз вай механизмҳои таъсиррасонӣ аллакай гӯё умуман вуҷуд надоранд. ҳамин механизм нест. ин гӯё ба як иродаи худи ҳукумат дода шудааст ки ҳукумат агар эътироф кунад қабул мекунад. чӣ хеле ки ҳамин мақомотҳои қудратии худи намояндаи мақомотҳои қудратии Тоҷикистон ҳам мегӯянд, ин қарорҳо қарорҳои тавсиявӣ ҳаст. не ки ба тавсияи ин мақомот созмони милали муттаҳид чаро диққат намедиҳанд, ман ҳаминаш ба ҳайрон. ин беэътиноӣ, ноҳурматӣ ҳаст. вақти гирифтани маблағ барои ягон лоиҳа гуфта гирифтан, онҳо бо ду дасти адаб пеши созмонҳо мераванд, вале ки вақте ки иҷро кардани ҳуқуқҳо ӯҳдадориҳои худ мешавад, онҳо беэътиноӣ зоҳир мекунанд. шумо гуфтед ки дар ҳамин ҷо ман гуфта истодам ки бояд тамоми гурӯҳҳо, тамоми шахсиятҳои манфиатдор, ташкилотҳои манфиатдор фишор таъсиррасониро бояд зиёдтар кунем ки Тоҷикистон маҷбур шавад ки ҳадалаққан гирифта ҳамин парвандаро аз сари нав баррасӣ кунад. ташаккур. шумо гуфтед ки вақте ки ин қарор қабул шуд, дар қарори аввала дар он 3 нафари аввал ва прокурори генерали ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон ҳам гуфтанд ки Тоҷикистон тибқи қонуну қавоиди худ амал мекунад ва ин қонуну қавоиде ки дар Тоҷикистон аст ба мисол ба фаҳмиши гӯё ки созмони милали муттаҳид рабт надорад. ин аз лиҳози ҳуқуқӣ оё ин ҳаққи маънаван ин ҳаққро гуфтан дорад ё ки суханаш ягон асос дорад ё ки по дар ҳаво аст? ягон асос надорад. ин тасдиқ онро мекунад ки як одами тасодуфӣ аст дар ин мақом. як одами тасодуфие ҳаст ки як мисоли дигар мебарам. дар Женева Юсуф Раҳмон вақте ки дар бораи қазияи бародари ман гап мезанад ва мегӯяд ки дар бораи бузургмер гап мезанад, мегӯяд ки бузургмер худро дар суд вай уруси мегӯяд вёл неадекватна. анҷа савол мебиёяд ки чихе шумо одами неадекватне, яъне ки ноқусул ақл мегӯям буд, ҳамин хел мегӯяд, беақл буд бузург. чихе шумо одами беақла мегиред зиндонӣ мекунед? ҳоло ки як вакили шинохта, як ҳуқуқшиноси фарз мекунем беақл бошад, чихе шумо беақла мегиред зиндонӣ мекунед? ин одам монанди дигар мансобдарони Тоҷикистон, ман як тавсияшон медодам, аз ҳама хубаш умуман баромад накунанд. барои ки ҳар як баромади онҳо як обури миллат паст мекунад, як ханда ҳаст, як сатҳи дониши худашона нишон медиҳад. якаш мегӯяд ки тир аз осмон омада ба кабели зеризаминии интернет расид ва интернет дар як вилояти калон нобуд шуд. дуюмаш ба ҷое ки таълиму тарбияи наврасону кӯдакон ба машғул шавад, фикри сохтани заводу фабрикаҳои пойафзолбарорӣ мекунад. сеюмаш мегӯяд ки қонунҳое ки дар Тоҷикистон ҳаст барои мо умуман эътибор надоранд. дар Тоҷикистон қонун ҳаст дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ. дар он ҷо рӯйхати бузургии қонунҳо оварда шудааст. якум меистад Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дуюм
қонунҳои конститутсионӣ, сеюм шартномаҳои байналмилалие ки Тоҷикистон эътироф кардаанд. Баъд мебиёяд кодекси ҷиноятӣ, баъд кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ, баъд дигар кодексу қонунҳои дигар. Бинед дар ҷои сеюм ана ҳамин эъломияи ҳуқуқи башар, паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои фитрӣ ва сиёсӣ мебиҳанд. вақте ки Раҳмон Юсуф мегӯяд ки ин Юсуф Раҳмон мегӯяд ки ин қонунҳо мо эътироф намекунем, барое ки қонунҳои Тоҷикистон нест, аз чӣ шаҳодат медиҳад? Шаҳодат медиҳад аз тасодуфӣ будани он, аз надонистани он ки чӣ мегӯяд, ва ин боз як бор дигар шаҳодат медиҳад ки парвандаи ин 11 нафар одамро кӣ пеш бурдааст. вақте ки оддитарин чизро намедонад, чӣ хеле як парвандаи 30-35 томаро онҳо пеш бурданд, чӣ хеле ин одам тасдиқ кард ки айбҳо дуруст аст. ташаккур. бинандагони азиз, хеле ки мо огоҳ шудем баъд аз оне ки қазияи ин 11 нафар аз аъзоёни аршад ва аъзоёни риёсати олии ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон бо нуфузтарин созмони дунё ки созмони милали муттаҳид аст эътироф кард ва баъд аз баррасиву тафтишу дидани бисёрашон баррасӣ кард ва пешниҳод кард ки ин нафарон, яъне ки ин аъзоёни раёсати ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва дигар нафароне ки имрӯзҳо дар зиндонҳои Тоҷикистон, чӣ аз аъзоёни ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва аз чизи дигар фаъолони сиёсӣ ки дар муқобили ноадолатиҳо ва он бигем ки нобасамониҳои мақомоти Тоҷикистон, режими Тоҷикистон меистанд ва аз камбудиҳои онҳо ҳарф мешаванд, равонаи зиндон мешаванд. ҳама мардум ва миллати азиз, миллати шариф бидонанд ки ин мардум ҳама бегуноҳ ҳастанд. вақте ки созмони милали муттаҳид ки эътироф мекунанд ки ин мардум гуноҳ надоранд, фавран бояд озод шавад. мо имрӯз аз ҳукумати Тоҷикистон талаб мекунем ки ҳарчи зудтар бояд зиндониёни сиёсӣ, на танҳо ин 11 нафар ва на танҳо он 3 нафари аввале ки созмони милали муттаҳид бегуноҳии онҳоро исбот карда ва талаб кард ки ҳатман бо пардохти ҷуброн озод шаванд, ва дигар нафароне ки аз дигар аҳзобу ҳаракатҳои сиёсӣ ва ғайри ҳизбӣ ҳастанд дар Тоҷикистон имрӯз дар ранҷу машаққат дар зиндонҳо ба сар мебаранд. ҳатман мақомоти Тоҷикистон инҳоро бояд озод кунад. ман бори дигар такрор мекунам ки ҳукумати Тоҷикистон, мақомот ва ин чанд нафаре ки дар сари мансаби қудрат ҳастанд, бахусус роҳбарони мақомотҳои қудратӣ, аз ин беш набояд ки парвандаҳои худро сиёҳ кунанд, зеро ки ҳама инҳо рӯзе бояд ҷавоб гуфт. ҳатман дар ҳамин дунё инҳо барои инҳо ҷавоб мегӯянд ва он мардуме ки бародароне ки барои ин пешниҳод кардани ин парвандаҳои зиндониён то созмони милали муттаҳид ҳаракат карданд, меҳнат карданд, мо изҳори сипос ташаккур мегӯем ва аз ҳама мардум ва аз ҳама бародарон ва аз ҳама фаъолони сиёсӣ ки имрӯз муборизон берун аз кишвар ба хотири озодии мардум, ба хотири озодии миллат, ба хотири ободии кишвар берун аз кишвар ҳастанд ва мубориза мебаранд, ман ташаккур мегӯям ва аз ҳама дастандарткороне ки дар ин қазия дахолат кардан ва дар оянда ҳам боз марҳила чанд нафаре аз дигар зиндониёни сиёсӣ ки ҳоло парвандаҳошон омода шуда истанд ва бо тариқи бародарон ба кумитаи ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид меравад, мерасад ва умедвор ҳастем ки барои онҳо ҳам ҷавоби мусбате хоҳем гирифт ва мо умед мекунем ки ба рӯзҳои хеле наздик бо инояти худои мутаол метавонем ки бародарони мо шумо ки имрӯзҳо бегуноҳ дар зиндон ҳастанд озод шаванд. ман изҳори ташаккур мекунам аз ҳамаи бинандагони азизу гиромӣ ки бо мо буданд ва бахусус аз бародари азизамон Ҷамшед Ҷониёров, вакили мардумӣ ва ҳуқуқшинос. то барномаи оянда дар паноҳи худо бошед. шуморо ба худои манон месупорам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ ва баракот. خب